Umuhanzi cyangwa se umukinnyi wa filime Niyitegeka Gratien wamamaye nka Papa Sava yaciye agahigo ko kuba ari we mukinnyi wa filime mu gihugu cy'u Rwanda wabashije kuzuza abagera kuri miliyoni y'abamukurikira ku rubuga rwa YouTube, agahigo kataracibwa n'undi uwo ari we wese. Ibi ngibi byari bimenyerewe mu bijyanye n'umuziki ko abahanzi buzuza ababakurikira bagera kuri miliyoni cyangwa se banarenga ku rubuga rwa YouTube, ariko no muri gakondo ya Papa Sava yabashije kuba yakuzuza rwose abamukurikira barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Rero ubundi uno mugabo reka nkunyuriremo gatoya ku gihe yatangiriye ibintu bijyanye no gukina film. Ubundi Niyitegeka Gratien wamamaye nka Papa Sava yatangiye urugendo rwiwe cyangwa se yafunguye umuyoboro we wa YouTube mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 29 mu 2013. Ubu kugera ino saha abamukurikiye bose ubateranyije amaze gukurikirwa na miliyoni zirenga 314 ku rubuga rwa YouTube. Izo ni views ziwe zose hamwe. Video yiwe yarebwe n'abantu benshi, yarebwe na miliyoni 2,800,000 ndetse hari n'izindi nyinshi zagiye zikundwa yagiye akora.